Ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mwahisemo kutwumva. Sinzi niba namwe mujye mubitekerezaho cyane, gusa ubuzima bwose bushingiye ku mahitamo. Bwose. Amahitamo y'ibyo turya, kwambara, abo tubana nabo, aho tuba. Gusa ayo mahitamo rimwe na rimwe ajya atuma ubuzima butubakira ku by'ibanze. Rimwe na rimwe. Mu bihugu bikize cyane ku isi, ingengo y'imari ikoreshwa mu by'ubwirinzi nko kugura imbunda za rutura, kubaka igisirikare, ubutasi ntagereranywa n'ikoranabuhanga bibarirwa mu miliyari y'amadolari. Kuyigereranya n'ikoreshwa mu bitunga abantu nk'ibyo kurya no kwambara. Ni nko gushyira inyoni ya kagoma na rusake mu marushanwa yo kuguruka. Nitwa Antoine Habakwizeyimana. Uyu munsi uwaguha ububasha bwo kwica kimwe ukubaka ikindi, wakwica iki ugakiza iki? Umuganga, umuhinzi, umusirikare, umwarimu. Ese ubuzima bwo mu kinyejana cya 21 kiyobowe n'ikoranabuhanga, aho ubuzima butakibakiye ku by'ibanze gusa, ufite agaciro kurusha abandi ninde? Reka tubivugeho, tubahaye ikaze.